It-skok. Kienu jisir ħafna sagrifiċju. Fit-Testament il-qadim trid kontinwament tfawwar iż-żejt. Kontinwu. Trid tkun kontinwament toqgħod attent li dan in-nar ma jbattix. Dik hija l-ħajja tiegħi u tiegħek. Li n-nar tiegħek Alla jgħidlek ma jridx li n-nar tiegħek jibatti. U fid-dinja għandek turruna affarijiet ta' distrazzjonijiet biex iġelluk tinsa żomm in-nar ibaqbaq. Fil-Bibja kollox jibda min-nar. Kont taf int li kollox jibda min-nar? Alla huwa dawl. Imma l-kelma dawl fil-Bibja huwa nar, tafu? Dak li jipprovdinna aħna ngħixu bid-dawl tax-xemx. Aħna nsejħulu dawl. Imma x'qed jagħti kontinwa? Nar. Aħna msejħin ikunu d-dawl tad-dinja. Da xi tfisser li inti tkun nar. Għalhekk meta aħna ngħidu dawl, qed ngħidu nar. Alla huwa nar erriedi. Hekk tgħid l-Iskrittura. Morru fit-tib ta' Lut, kapitlu 1. Lut, kapitlu 1. Spiritu qaddis, nar qaddis. Tkellem. Aħra u eqred bin-nar qaddis tiegħek. Dak kollu li mhux ġej minnek, mulej. Ħanidikom aħwa, isimgħuni moħħkom hawn. Fil-kunċett ludi aħna bħala nies dak li jgħidulhom Western people tal-punent, aħna naħsbu beginning and end. From point A to point B. Il-mentalità ludija hija point A, point B. As it was in the beginning, so it shall be at the end. Bħalma kien fil-bidu. Jekk il-kreazzjoni kollha bdiet bin-nar, għadha biex ħadd isbiċċa. Bin-nar. Bin-nar. Issa hemm nar li jeqirdek u hemm nar li jirpurifikak. U jagħmlek inatfek u jagħmlek tiddi bħal Alla. Alla li huwa nar. Alla li huwa nar. Fi Ktieb ta' Lut kapitlu 1 vers 7. L-anġli tiegħu jgħid l-anġli tiegħu jagħmilhom irjieħ. Spiritu jfisser u l-qaddejja tiegħu wilsna tan-nar. Issa di tista' tfissirha b'żewġ modi. Anġli huma magħmula minn nar u huma nar. U mhux l-ewwel darba li anke l-Bibja tiddeskrivi l-anġli bħala nar. L-anġli huma dawl. Ma mhux dawl bħalma naħsbu aħna, dawl tal-batri, dawl tan-nar. Però wkoll hawnhekk jgħid li l-qaddejja tiegħu wilsna tan-nar. Issa, l-Iskrittura tgħid fis-Salmi 107 vers 20 li huma wkoll qaddejja tan-nar. Però anka int Alla għamlek qaddej tan-nar. Inti u jiena suppost fid-dinja spiritwali li kellna inneħħu dan il-velu naturali kieku hawnhekk illum qed nara x'ma ta' fjammi jaqbdu. U min mhux qed jaqbad inkun naf verament
من يتمشي mal-mulej u munux. Min vera huwa mħeġġeġ bin-nar Alla u min mhuwiex. Issa moħħkom hawn. Id-demonju jibża min-nar Alla. Jitturmentaħ. Issa hekk id-demonju li jara kontinwament fir-realm spiritwali. Lilek jarak ma tarakx taqbad, inti ssir kandidat li jista' jmissek u joppressak. Taqbad bin-nar. Infatti mhux l-ewwel darba li ġieli jiena meta nitkellem u meta nkont nipredika u ġieli rajna nies inħallsu mix-xaten, jiġu jgħiduli wara jgħiduli pastor min ħalqek beda joħroġ in-nar. Ovvjament jien fin-natural ma rajtx nar għax kieku jġibu l-pajarin. Ma fir-realm spiritwali, meta l-għajnejn jinfetħu għal-realm spiritwali, jaraw nar ħireġ. Anka l-iskrittura tgħidlek li l-kelma hija bħal nar. Kollox jibda bin-nar u jispiċċa bin-nar. Għax kollox jiġi purifikat bin-nar. U kollox il-kreazzjoni kollha ħarġet minn Alla. Infatti anka l-anġli ġew ikkreati fin-nar. Gloria al-mulej. Mhux tab xejn meta xi ħadd jgħidlek brother or sister you're on fire. Kun infaħħar Ġesu Kristu jekk huwa vera. Għax hekk suppost imsejjaħ int. M'għandekx tip ta' sejħa oħra. M'hemmx second type of citizens fis-saltna, ċittadini second level, livelli sekondi. In-nies li huma jbabqu biż-żejt u l-lampa imlewa biż-żejt li tkellimna fuqha daħħar darba, il-lampa x'tagħti? Id-dawl. U d-dawl x'jagħti x'minn xejn ġej? Min-nar. Alla tiegħid lill poplu tiegħu bħalissa f'dan l-istaġun, irrid il-poplu tiegħi kontinwament jaqbad bin-nar. Għal dawk li intom qatt ma esperjenzajtu il-mamudija tal-Ispiritu Santu, daw l-iskatturi ta' fuqhom bl-oment ta' ġewt minnkom, Fratti tal-Apostli kapitlu 2, f'Pentekost x'niżel. Aħna għandna s-simbolu tal-ħuta. U ġieli ġewt minnkom tagħmluha fuq il-karozza, it's okay. Ma fija xejn. Imma ma kien hemm simbolu ta' ħuta fuq rashom meta niżel l-Ispiritu Santu. Ġie simbolu ta' ilsna ta' nar. Waħda mill-affarijiet li l-mulej jagħmel fik meta verament inti dduq il-Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu, waħda mill-affarijiet li l-ewwel ma jagħmel huwa jqaddislek il-sinek. Il-sinek jinbidel. Għalhekk ħafna mill-Kristjani ma sfortunatament jmissjawha di, imma għalhekk inti u moħħok hemm ismani bit-tlet bwidniet, 1, 2, 3. Tittoqgħod attent x'tistqar minn fommok, anka ċajta. Mhux qed ngħidlek tiċċajtax. Imma tgħid xi ħberija tgħidu le ma biex niċċajta ta'. Ix-xetan ma ħadix ċajta ta', ħadha bħala dikjarazzjoni. U dak il-ħin jabbilek tgħid I repent right now, nindem mulej, skużani ħfilli tal dak il-parola fil-word. Inħassara u nikkanċella. Għaliex il-kliem jikkrejaw, kull kelma tikkreja. Jekk ma jikkreja xejn fiżikament, jikkreja immaġinazzjonijiet fik. U ħsibijiet fik. U modi kif taħseb fik li ħajkondizjonalek ħajtek. Amen? F'Pentekoste, Alla beda wellet mill-ġdid il-Knisja bin-nar. Il-ministri tiegħu Alla isejħilhom għaddejja tan-nar. Halleluja. Fl-Iskrittura, Ġud kapitlu 1, vers 7 u vers 23, Bibja tgħidlek li Alla ħajqret kollox bil-ġudizzju tan-nar. Apparti dawk li huma diġà nar. Apparti dawk li diġà huma nar. Għaliex interessanti fil-Bibja titkellem tlies mill-inqas żewġ tipi ta' nar. In-nar li Alla ħajqret l-elementi kollha tad-dinja. Inta d-dinja u tas-saltna. Inti mwilet minn hawn isfel jew minn fuq.
Wow. Amen. Però per eżempju, meta Alla der lil Mose f'siġra taqbad. Kif dik is-siġra ma ġietx distrutta? Ħanilkom aħwa moħħkom ara ġejja rivelazzjoni. Fl-Iskrittura Ġesu jsejjaħ lili u lilek siġar. Għandek Mattew 3, vers 10 fejn Ġesu qed jitkellem mal-Farizej. Luqa kapitlu 3 vers 9 fejn jgħidulhom li l-mulejja tifittex il-frott fuq is-siġar tiegħu u fejn ma jsibx frott dik is-siġra x'jagħmilha. Aċċetta. Amen. Alla jikkompara lili u lilek ma' siġar. Li jrid fina jsib il-frott. L-Ispiritu Santu huwa nar. In-nar li niżel f'dik is-siġra, il-Bibja tgħidlu l-anġu tal-mulej. Li by the way, għal dawk li jistudjaw it-teoloġija, l-anġu tal-mulej fit-Testament il-Qadim huwa Kristu llum. Fl-Apokalissi kapitlu 1, Ġesu jidher bajnejh ħirġin f'jamma nar. Halleluja. Jiena naħseb ħafna li qed jistennew il-miġġa ta' Ġesu jaħsbu naf li ġejjin ħajmorru fuq xi ajruplanek, komdu. Dakinhar ħadd idher l-sema mimlija nar. Ġesu nnifsu, l-anġli, l-eżerċiti kollha miegħu. U minn sema u minn ġo fuq id-dinja taf xi jaraw tila fjammi tanna. Jina u inti għabli l-ġenerazzjoni li naraw għadi. Nħobb ngħid frażi hekk jiena, nħobb ngħid hekk ara. You either burn with fire for God now, or you either be burning with fire without God later. Jew issir fjamma nar bin-nar tal-lissa, jew nkella xorta ħad inqered fin-nar tal-iktar tar. Għalhekk inħeġġek il-lejla biex inti tarbel jiena u inti narbel li nfusna għaliex li Alla ġej, Ġesu ġej għall-Knisja mimlija nar. Alla ġej għall-Knisja tbaqbaq biż-żejt tal-Ispiritu Santu. Fil-ktieb, fil-Bibja kollha pratikament, minn Ġenesis għall-Apokalissi. Hija interessanti li l-mulej meta wellet il-Knisja f'Pentekoste wellida bin-nar. Is-sisimgħuha. Morru waqraw ma xpadaw passaġġi sħaħ. Dan l-erba li għaddew għamilt messaġġ jiena fuq talb perikolus. Ħanerġa' nitkellem fuq għada. Talb perikolus. In-nies li kienu talla vera meta ġin nar fuqhom ma qeridhomx, saru jiddu. In-nies li ma kienux talla qatilhom. Ananija u Safira ma kienux talla. Inti tista' tiġi l-Knisja. Xogħol minnkom qed inħoss qed nisħajkom tgħid m'għadx biża' dal-messaġġ. Le, hija isimgħuni. Mhux is-sebża, ibżejjek Ġesu ġi u jħallikaw. Il-raġel talla, l-mara talla ġenwini, xogħol għandhom x'inhu jippreparak. Mux li jisir popolari. U miskin jien u jow bħali li jekk aħna ma nipprepar mill-ponti devistati għaj wara kollox tagħmel inti bjedda kaffaritijek. Imma jiena rrid nippreparak. U ħadd ma jista' jgħid jiena kont niġi River of Love u ma kontx ippreparat. Ħadd ma jista' jgħidha, sew dawk li hawn preżenti u dawk kollu telqu. Li tfisser responsabilità hija ħafna kbar fuq rasek. Imma għal dawk li jkunu ħunġiġa nar,
il-barka tal-Alla tkun akbar ukoll fuq rasek. Issa jiena l-ewwel tkellim fuq xi ħaġa rigward mart, mewt, saħħtiet li jiġu kollha mid-demonju. Fit-Testament il-Qadim u anke fit-Testament il-Ġdid biex inti l-iskrittura li ħafna Kristjani jafu probabbilment Rumani 12 versi 2 xtajdlek offru lilkom infuskom sagrifiċċju ħaj. Kull sagrifiċċju għalkemm inti minn ċertu lat ħaj, però toffri lek nifsek bħala sagrifiċċju li inti mitt għalik nifsek. Meta isimgħuni ħawa. Bħal met qabel ħanerġa' ngħid issa. Il-mart ma jaqbadx ma sagrifiċċju mejjed. Is-saħħtiet ma jaqbdux ma sagrifiċċju mejjed. Il-saħħtiet, il-mart, id-dnub jiddomina biss dak li għadu ħaj. U dak li għadu ħaj għalih innifsu jkollu jmut. Ma dak li jmut għalih innifsu jesperjenza l-ħajja. U dan tibda minn deċiżjoni, imma wkoll huwa proċess. Fil-Atti tal-Apostli 2, meta ġie Pentekoste, l-Iskrittura tarina bl-aktar mod ċar li l-koll irċievu, isimgħuni, l-istess nar. 120. L-istess nar, l-istess qawwa, l-istess Spiritu Santu. Jekk inti rċivejt l-Spiritu Santu, il-mamudija tal-Spiritu Santu, inti rċivejt nar. Ħanejt xi ħaġa li ħanġiel bosta pentekostali jkunu nervużi bħalissa. Tinnejdilkom fi ġitalim daw 30 sena pentekostali karizmatiku li hawn nies li l-lingwi qabduhom għax imitaw il xi ħadd jitkellem. Għod attent. Smajt Kristjani fejn jaqbdu l-ġati jgħidlok irrepeti warajja u jgħid borok kossita la u jibdaw jagħmlu bħalu. That is not baptism of the Holy Spirit. That you are faking the things that are holy to God. Flimma passaġġ fil-Bibja tara ġaħat mur jgħid imita lili. Jara nitkellem inti titkellem bħali. Dak mhux ma' modija tal-Ispirtu Santu, ma' modija tal-Ispirtu Santu ħanejlek meta ġiddi tibda taqbad f'ħuġġiġa nar. Il-mamodija tal-Ispirtu Santu hija l-kulħadd. Jekk inti għadek qatt marċivejta, illum ħadd irċivija. Illum jekk inti qatt marċivejt il-mamodija ġenwinament tal-Ispirtu Santu, irċivija llum. Irċievi n-nar tal-Ispirtu Santu. U x'jagħmel l-ewwel ħaġa ma jagħmel jiġi tant qawwa fuqek li tibda titkellem bil-sna tan-nar. Amen? U meta inti tersaq lej il-mulej biex jagħmdek fin-nar, hemm ċertu kwalifikazzjonijiet. Number 1 tkun imwieled minn ġdid. Ġifieri trid tkun verament, ġenwinament tajt ħajtek il-Kristu. Trid tkun verament, mhux qed ngħidlek li inti perfett ħadd. Ma jeżisti ħadd fid-dinja perfett. Imma jeżistu bosta qaddisa. Perfett ma jeżisti ħadd. Imma bosta qaddisa jeżistu. Xi tfisser? Bosta nies fid-dinja jeżistu li taw ħajjithom lejn Kristu u ddedikaw ħajthom lil Ġesu u verament jgħixu konxjament għal Kristu. Dawk qaddisa. Ma jfissirx li huma perfetti. Ġesu qed ifittex li jqaddes il-Knisja biex jammidha bin-nar. Meta fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 ġie l-Ispiritu Santu u ntlew kollha bl-ilsna tan-nar u bl-Ispiritu Santu bdew jitkellmu bil-ilsna ġodda, daw ma kienux qed jaraw television u laqqas God TV u laqqas ħabbejtek. U dawk huma tajbin dawk li taruhom. Kienu qed jitolbu, kienu bil-ġuħ qed jistennew xi ħaġa kbar ġejja. Jiena nemmen li l-Knisja bħalissa qiegħda, River of Love, u bosta knisja oħra bħalissa qegħdin qed jistennew xi ħaġa kbar ġejja. Għaw xi ħadd qed jistenna xi ħaġa kbar ġejja. Halleluja. Halleluja.
Gloria lilek mulej. Gloria lilek retarej. I am expecting something glorious and much bigger than we've ever seen before. Hallelujah. Amen. Ma ħanejdilkom dan il-punti, l-lum ma tantx għandhom ngħid, x'illum ħatejdu intom. Għax bosta minnkom il-lejla timtlew bid-qawwa tal-Ispiritu Santu bin-naħar. U ħatejdu. Isimgħu daw il-punti malajr. Number 1. Hunger. Ġuħ. ħafna Kristjani ma jiġux knisja mhux għax ma jemnux Ġesu. Ma baqgħux bil-ġuħ. Ma baqgħux jattendu in-nar. Ma baqgħux jitfgħu il-ħatab. Ma baqgħux jitolbu. Ma baqgħux jaqraw il-kelma. Ma baqgħux jixxierku. Le nemmen f'Ġesu ma tlift in-nar. Tlift in-nar. ħafna Kristjani mhumiex lesti għal miġġa ta' Ġesu. U ngħidha bil-biża' Alla fuq ħajti. ħafna Kristjani mhux ħajnħatfu. Int ħatinħataf? Qed tgħix ħajja konxja għalmenu konxju? Tgħid konxju li Kristu jarak f'kollox, kull ħaġa li tagħmel jarak? kull ħaġa li taħseb jarak. Mhux tagħmel għax tista' tagħmel l-affarijiet tajbin barra, imma ġewwa imħasser. Aw Kristjani minn barra jagħmlu l-affarijiet jidhru tajba, imma minn ġewwa mħassra. U Alla dak qed jiġġudika. Hunger. Għandek ġuħ? Vera tixxenna għall-affarijiet Alla? Tfittex għall-affarijiet Alla kull jum. Mhux il-ħadd jew is-sibt jew l-erba' filgħaxija. 2. Kollha jibdew bil-age daw bl-Ingliż. Humble. Umiltà. Tkun umli. Ħanejdilkom eżiż aħwa Kristjani, kollha kemm inkom inklużin. Kollha kemm aħna. Għal dak nippitkadilkom jottalija. ħafna mill-Kristjani għandhom problema ta' umiltà, ta' nuqqas ta' umiltà. Darba għed frażi jiena taħt l-esperienza tal-Spiritu Santu kont Ċipru. Il-problema fil-Kristjanizmu huwa kulħadd għandu raġun. Kulħadd għandu raġun. Everybody is right. Obviously in the sight of God not everybody is right. Ma meta tara is-sitwazzjoni u l-kondizzjoni tal-Knisja ta' Kristu madwar id-dinja inkluż Malta, every church leader, kull knisja, kull leader ta' knisja, kull pastor, kull apostlu u profeta, kollha jaħsbu we're all right. Inklużin. Fejn l-umiltà? Fejn jekk int żbaljajt? Fejn umiljajt ruħek u ammettejt li żbaljajt? Mux għetnejlek mort xandara fuq il-Facebook. Number 1 fuq il-Facebook ktar ħajtuk u jisawtuk. U sawa mlulek għax indewk l-fadun ma tifaxħomx fuq il-Facebook. Għal kaffajt bejnek u bej Alla. Ma minn zbaljajt t-tiskuza ruħek. Period. Għaliex? Jekk inti ħantukom eżempju xi tfisser qudiem Alla. Il-kelma tindem mux just feel sorry. ħafna jasbu, tindem tfisser I feel sorry. Tindem tfisser li titterġa tbiddel fehmtek u titterġa tirranġa dak li kissirt. Inti tagħmlu dak. U nurti tgħid imma xi għamlitek, jew għax hu għamlek, u għax għamlulek huma. Alla mhux fuqek ħajstaqsik u ħajżommok kontabbli. Alla fuq l-għamel int ħajżommok kontabbli. Allura ħafna jmorru qudiem Alla
forgive me Lord u jrid jaħfillek. Imma jekk inti per eżempju sraq xi ħaġa, forgive me nieqafhem, jew forgive me urod lura. Jekk jiena weġġajt il-loħt jew il-ħija, mhux mulej biss aħfilli, irid ngħid il-ħija u aħfilli. U jekk jiena u dejjem mhux ħajħdu pjaċir ħafna Kristjani bija. Ma dak ifisser il-ġudizzju tal-Alla jaħraq fik u jaqbillek tiddilhem jew issa. Jekk inti ħammixt il-ħuk, mhux il-ħuk biss tmur tgħidlu sorri, ma minn ħammixtuk. Inti x'taħseb li revival ħajkun? Revival mhux għax ikonna xi festa u xi ħadd joqgħod idur mal-knisja joqgħod jiġri l-ewwel emta u jisfen. Jiena żefin professjonista, qatt ma kont f'revival meta kont żefin. Ma fiha xejn li tisfen għal mulej. Ma fiha xejn li tisfen u tuħu pjaċir basta ma tidnimx. Imma dak mhux revival. Revival, ħanel xi tfisser revival. Immaġina lilek innifsek Shadrach, Meshach u Abednego. U minn flok qed tiġi konsmat u distrutt, qed tirringrazzja l-Alla għax in-nar li tafawk fih ma jistax jaffettwak, għax in-nar li hemm ġo fik huwa ħafna iktar jaħraq min-nar li hemm barra fik. Ħanidilkom ħaġa. Ħanejt kelma jibsa. Tagħmel xejn konxjament biex tweġġa' l-Knisja. Għax irdek Alla mhux id-demonju. Mhux qed ngħidlek żbalji, kemm il-darbet ta' dal-aħħar xahar. Żball jista' jagħmlu kulħadd. Ma la tagħmel xi ħaġa biex inti tweġġa' lill-arusa ta' Kristu. Hija ta' twerwir. Tagħmel xejn. Mur isma' l-messaġġ tiegħi l-erba' jekk jista' jkun anke lejla qabel ma torqod il-lejla. Umli, mela, ġuħ, ħange. Tu, umilta. Kun umli. Mem lebda tnubli Alla mux las li jaħfillek. Xlif dak li inti bis ħossok gburi imintix les li tametti. U xinu? Fej zbaljajt, mula jizbaljaj. Aħfilli. U jak zbaljajt ma' persona, murajt dik il-persona aħfilli. Zbaljajt miegħu, zbaljajt magħha. That's it. And you're covered. 3. Holy. Xi tfisser holy? Holy tfisser, innotaw, kull meta Alla jitfa' d-nar tiegħu, kull ħaġa sew anka biċċa amara fit-testament tal-qadiem kellha tiġi konsagrata. Ġifieri set apart. Anke huwa żejt, irid ikun żejt ikkonsagrat. Set apart. Anke jekk hija fjamma, tila, tkun tila konsagrata. Anke jekk hija portiera, tkun portiera konsagrata. Anke jekk ikunu flus offerti u deċmi, dawk huma konsagrati għal Alla. U għall-użu tal-Vanġelu. Amen? Biflusek, sa ċertu punt, mux totalment, sa ċertu punt, biflusek għammel tri. Biflus Alla ma tistax għammel tri. U għal dawk li veru ma Alla, id-deċma u l-offerta hija Alla mux tijak. What a 10. That's all I can say. What a 10. Dak tfisser holy. Dik tfisser holy. Mela hungry, mġewwa għal Alla, 2 umli, 3 set apart, holy, jien imqaddes jiena is-separat għal Alla. Ma tistax inti tkun kompletament kontinuament tikol mill-mejda tad-dinja, tad-demoni u mbagħad tmur tikol mill-mejda tal-mulej. U tippretendi n-nar tal-Alla. Irringrazzja l-Alla li n-nar tal-Alla ma niżilx fuqek għax qabli kien joqtlob. 4.
في الرام spiritually you have to be hot. في الرام spiritually you have to تكون تحرق على الله. كلك الحرارة تاع النار تقبض الشوقة اللي انت كونتينومنت تدفع الخطب حل النار يكون بلي أبد. أمين. متى هنا وانت نعيش هيك نسبرينساو الليبرتا مش بالصليك ما ليبرتا بيجي يقول تخلص الخط يخور. أمين. اللوم الملاي أتكلم الكنيسة تيو ريفر اوف لاف ده كل اللي تسمعه النار تلا يعيت الملاي يريدوا يكمبلي أبد وقت ما ينتفى. لفيتيكو 6:13 قلبك يريده الالتار تياي في النار تياي كونتينومنت أبد. انتي الأدي تياي المينستر تياي الريدة كومبلي تقبل. دونا ما مساجي لي جالوك تدخل في أشارتك. دونا ما مساجي ليلي وليلك هيعملونا دنيي لنجروا النار تلا. أهوا الدمون يتوروا من النار تلا. النار تلا يقرد المارت ساختيت معموليات ينقرد بالنار تلا. يكنتي خنيدكم حاجة خنيدا بروفيتك آمين. يك بنيدم يبروف يعمل لك مامول والمامول يسيبك تقبض خجيجا المامول فور مرفوع ويقرد له خيطه وداره وضوات انت. متى ناس في التسمية قاعدين بروفوا يسختوا البوبلو تلا السختة جت فوق. هنا I believe we are in a different season. We're in the season of fire. التي purifica القلوب. أتفتش قلوب أملي. قلوب بالجوخ. قلوب اللي يريدوا أكتر. ومتى يريدوا Lord I want more. I mean it. I'm ready to do the sacrifice. لازم أعمل sacrifice. حالي لللا وللرلم تدلميت يينا نكون أدناتي بروفا لينا I mean business I mean it. أمين أهوان متى الاسكتورة دي لك لي جسويات أراوينا تايدكم الستة وأوا بشكتشو الشياطين تفيقوا المرضى بيش تكالبستاو فوق السريب والسكوربيوني وفوق القوة كلها تلادو ولابدا خسارة ما يعملوا لكم علش الديموني ما يستاش يمسك المارت ما يستاش يحكمك الذنوب ما يستاش يدومنك اكتر. انفاتي يا كنت تكون فيرامنت خد جنار لا اسيات تراك اكتر الذنوب أسيتك لا أسخصك جبد عليه ما تشغل إيه كمني كما تنمس ياخدك السيجارو كما تنمس ياخدك إدريك لا أصلا إيش تنمس يا دمسي إيش تنمس. Listen why boys and girls we live in a different realm. We live a different reality. That's why the people of this world will and cannot understand you. So they feel nervous around you. Peress lina winti neishu f'realtà differenti. Peress lina winti neishu f'realm differenti. الدنيا ما تستاش تفهمك. الدنيا مش هتفهمك.
Ma d-dinja tifhem nar. Sa ċertu punt. Għax m'hemmx tfiham, in-nar jispjega waħdu. Lejla ħanejdilkom iġġibu l-Isaac ta'kom. X'inhu l-Isaac tiegħek? Dak l-iktar ħaġa li tħobb. Xi wħud minnkom huwa l-flus. Xi wħud minnkom huwa l-hobby. Xi wħud minnkom hija l-karriera. Xi wħud minnek jinnaf xi job. Il-business. Itfaw fuq l-artal. Intefa' instess fuq l-artal. Ħalli Alla jarak denju dal-Kristjani biss, mhux għad-dinja. Għal-Kristjani tibda bil-bidu minn ġdid, billi titwilet minn ġdid l-ewwel. Imma jekk inti m'intix Kristjan, għadek qatt ma jkellek inkontru ma' Kristu, il-lejla jgħidlek din hija l-opportunità tiegħek biex inti jkollok inkontru ma' Ġesu Kristu, titwilet minn ġdid u l-istess il-lejla tista' tiġi ssir ħoġġiġanar. Fl-Atti tal-Apostoli kien hemm 3000 ruħ li twildu minn ġdid u da u n-nar talla instantanjament kollha huma. Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 10 l-istess. Lejla insa il-lob. Qed inkun ġenwinament sinċir serju magħkom. U naf li ħafna li mhux qegħdin hawnhekk jalla tisimgħu. Jalla tisimgħu. Il-Knisja tal-Atti tal-Apostli ma kienx bħal Knisja b'mod ġenerali tal-lum. Jiżżufjattaw bil-Knisja. In-nisa d-dinja kienu jibżgħu mill-Knisja. Ejdi li ma nista d-dinja jibżgħu mill-Knisja llum. Anzi, gruppi liberali ta' perverżjonijiet ta' kull tip jiftaħru li l-Knisja ma qalet xejn fuq ċertu issues tant qaddisa l-Alla. Fejn għall-Knisja? Fejn għall-Knisja? Għaw il-Knisja ma nafx. Burn in me, Lord. Let your fire burn in us. Kulħadd ibaxxi rasu. Burn in me. Hallelujah. Killejla għadek maħkum minn dnub. U xinu? Għara ħanajlek xinu dnub. ħanamillek faċli. Dak li ma tistax timmaġina l-Ġesu jagħmel. Għal ġewd sigarett, droga. Tista' timmaġina l-Ġesu jpejjeb? Jieħu droga? Għal ġewd jiffornika u jagħmel is-sess mal-girlfriend jew mal-boyfriend jew ma' tnejn. Tista' timmaġina l-Ġesu jagħmel dak? Għal ġewd li jmorru għand jilabu bil-wieġa bort jew morru għand tax-xorti. Tista' timmaġina l-Ġesu jagħmel dak għax inti tittimata lilu. Nuqqas ta' maħfra. Offense f'qalbi. Timmaġina Ġesu hekk? Nej kontra ħija u kontra oħti. Unċempel in-nies biex inħaddarhom u nivvelenhom kontra tiegħu. Tista' timmaġina l-Ġesu jagħmel hekk? Jew trid in-nar qaddis talla jeqirdek. Kif ħankun qaddis jien? Imqaddes, is-separat u konsagrat għal Alla. Unkompli nagħmel daw l-affarijiet li Alla għallawh.
niġġustifika li nappoġġut u Alla jifhimni. Meta l-profeti tal-let jgħidu li Ġesu dal-waqt ġej. Apparti li tista' tmur inġħin kwalinkwa li Alla. Kemm ħandhom niġġustifika. Kemm ħandhom niktuħ l-Ispirtu tal-Alla. U tħares lejja anke jekk qed tara fuq YouTube int. U nuk li tgħid int qed titkellem. Dak jara Alla mhux int. Inti kontabli mal-kelma mhux mal-bininem. Xem f'qalbi int ma tafx. Bħalma jien ma nafx xem f'qalbek. Imma Alla jaf kollox. Lejla, kaw xi ħadd jgħidli pastor, kelli bżonn nisma' din il-kelma biex inqum ir-raqda tiegħi spiritwali. Kaw xi ħadd onestament jgħidha di. Amen. Lejla, ħantikom opportunità biex tiġru hawnhekk il-qudiem dal-artal. Fil-Bibja l-artal tan-nar. Ħantikom opportunità iġri qudiem lejn l-artal. Jekk inti verament mulej jiena rrid dan in-nar. Iġru hawnhekk qudiem lejn mulej iġru. Iġru. Inkluż jien. Iġri. Iġru. Halleluja. Iżwarkom tajkom qudiem il-mulej. Tkellem mal-mulej minn qalbek. Burn in me, Lord. Burn in me, Lord. Jesus. Burn in me. Burn in me with your fire. Holy Spirit, take over. Take over, Spirit of the living God. Għal dawk li intom tixtiequ l-Ispirtu tal-Alla jamdek bin-nar tiegħu. Itlob il-mulej biex jamdek bin-nar tiegħu il-lejla. Jekk hemm idoli f'qalbek. Statwi huma idoli wkoll, imma mhux għal dawk qed ngħid. Idoli number one tal-jien, x'naħseb jien, x'jidilli jien, l-opinjoni tiegħi. Idolu kbir. Sorra baba katara baba shiti kata. Rokata la mandiri asso. Koroba sikitai. Jesus, sabrea bokoto sata. Tkellem mal-mulej, talk to the Lord right now. Be honest. Don't play games tonight. Rabakati sikata la borobosota. Sobra mama katara de minamoso tolo baraya si. Jesus sikatria bosso. Holy Spirit, take over. Hallelujah, rababa. Pray. Talk to the Lord right now. Talk to the Lord right now. Shobro katalabaria basoto robo shindalai. Sobro katalabasi kitalabarabokoto. Shirababa kata. Jesus, sire balamondo. Katalabarabokoto sakata. Priakata, jekk inti tixxenna għall-Ispirtu Santu, għan-nar tal-la
you're hungry for the fire of God, right now, humble yourself. Umilya lilek nifsek. Set yourself aside to God. Set yourself apart. Warrab lilek nifsek al-mulay. Set yourself to God right now. Sobro katala barababa katala miaroso. Karadabamana soto robosata. Kirababa broko torobosi katalamai. Jesus. Jesus. Korodobosi katalamai. Hallelujah. Glory to your name, O God. الشنع الملاي فين انتي؟ imagine لكي كل ليلة كن لاخر ليلة عشان التي بريباراك باش تدخل في الستارت نتيو. Many are still posing like prostitutes on sale on Facebook. I've been the judge, I've been the one assuming that I know what's best. Sobra kata sikita la baraboso. Koro daba sikata la baraboso ta. Jesus. Sought my own justice, said in my heart, I'll do it my way instead. Hallelujah. Check your WhatsApp ahwa. Father, Koro daba sikata. Oh, hallelujah, Lord, we want your fire. We want your fire in our hearts. Lord, I am Mulay rido nar tiak albna mulay. back to simply Lora kata sita kamando robosa. you are enough. Sababa broko torobo shindalai. Holy Jesus. I've trusted the giver Sabra kotobo olilo. and the giver. Tried to Prakata dabo with this kalabatil komarawa. Full WhatsApp. sorry, Soba babara katala barobosota. I'm sorry. Jesus. Hallelujah. The time Talk to the Lord where you are. held on too long. It's things that belong in your Jesus, Jesus. I'm sorry, If there's any unforgiveness in your heart, Father, I'm sorry. ask the Lord right now to forgive you. اطلب الله للسستاذ باش يغفر لك. Lord, I am running back to Jesus. simplicity. Hallelujah. تكلم مع الملاي where you are. Lord, whatever is not of you, uprooted from our heart. ده كله اللي مش جاي منك إلهم من جو قلبي. Lord, I am running. Jesus. I'm running. كورتا مالا بابا بركاتا. تنقلش من هناك ومبات ترجع تقول له ليل الخميس وليل الساسات تودني. Don't get up from this place and then go back to your filth and the dirt. Knees again, and I repent. عملوا لي تسكالي باتلكم أخواسا please. Sobra katala baraboshita. Pray in the Holy Ghost. Yakauja tishigi jimamet bi Spiritu Santo bilingui. Benarta di Spiritu Santo holiday che s'assess. Hallelujah. Grazie mole. He will not turn you down tonight. You run to the Lord. Don't look around. Korota basakata. Sit on your lap. Jesus. Come to Jesus right now. Hallelujah. هنطلب عليكم. يكauja الليلة يا الباستر. ردناتي خايتي للجسو الليلة. ما ريتش نلعب مروخي. I don't want to play games with my soul. Hallelujah. Koroshita babasi kandala yaboko. Jesus. Intercede for your brothers and sisters. Come forward, come. Come forward, come. Come on forward on your knees. I'm going to pray for the fire of God to fall upon each one of us. هنطلب النار ده الاسبريتو سانتو بيش ينزل فوق كل واحد منا. You don't need to look at me. Don't look at me. Close your eyes. Let the Holy Spirit sanctify you. Let the Holy Spirit burn in you. And may the Holy Spirit with fire come upon you right now.
Today I decree that every sickness and disease, every curse that was sent against your life be broken now in the mighty name of Jesus. Kull saħta li ġiet mibawta kontra tijak, kull il-sin li ġi misqar kontra tijak. Make sure. Some of you, the Lord is saying to you, let go now. Let go now. Let me deal with it. Shabrokatasi. Sibtu għeli dik id-diska? Sobrata katala barabosso. Hallelujah. Let your fire fall on me. Let your fire fall on me. Let your burn inside. Let it burn inside. Holy Spirit, give us hunger. Spiritu Santo atina ġuħ. Holy Spirit, give us a genuine heart after you. Atina qalb ġenwin għalik, Lord. For there is nothing hidden from your sight, O God. Mem xej moħbi minn qoddimek għajnejk mulej. In the darkness, Ollilu. everything is unknown. I face the power of sin on my own. Ollilu. I did not know of a place I could go where I could find a way Jesus. to heal my wounded soul. It's your time right now to ask God for mercy on you. Nitlob issa stess għal-mulej ħnina. He said that I could come into His presence without fear, into the holy place where His mercy hovers near. I'm running, Come running, I'm running to the mercy seat. where Jesus is calling. He said His grace will cover His grace will cover me. Blood will flow freely. It will provide the healing. I'm running to the mercy seat. Jesus. Close your I'm eyes. running to What is it that the Lord is asking you to do tonight? To lay down on the altar. Xek jitlob minnak il-lejla l-mulej biex forċivu l-artal. Now I don't want any one of you to feel condemned, okay? Because I realize that there are situations. But some of you did not even turn up one day during the times of fasting and prayer. Xjud minnkom laqqas ġejtu ġurnata waħda fit-talb u s-sawm. hope has not I been want to encourage you, please, out of love, I tell you. There's something big that God is preparing. Hemm xi ħaġa kbira li Alla tipprepara. And we want more. I want more. They never But also God wants more. Anka Alla jrid iktar. God wants more of me. so He wants more of the church. Too many distractions. ħafna distrazzjonijiet. Lord, help us from distractions from the enemy. Ejna mulej min distractions li ġibladu mulej. Come running. Come running to the mercy seat. where Jesus is calling. His grace will be our covering. His blood will flow freely. It will provide Jesus. the healing. Sorakata. I'm running to the mercy seat. He said I can come into His Jesus. presence without fear. Into Father God, the place where His mercy hovers near. I'm running to the mercy seat where Jesus is calling. He said His grace would cover me. His blood will flow freely. It will provide the healing. I'm running to the
bara baba soto. Sorra baba bakasha. Hemm ġud minnkom li għandkom bżonn tmorru ta' irdu xi affarijiet id-dar tagħkom. Tidu ta' irduhom neħħuhom. Some of you need to get rid of certain things in your life, in your home. Jesus. Hallelujah. I'm running. Yes, Lord. Koroshida babra baba basakata. Sora mama mandara baba baso. I want to say this prayer for someone who needs to be saved. Għal dawk li intom tixuq tagħtu ħajtkom il-mulej lejla. If you want to give your life to the Lord right now, Bashilu ħarira ħanitlob. I face the power of sin on my own. I did not know of a place Media. I could go where I could find a way to heal my wounded soul. He said that I could come into Jesus. His presence without Kurata babra babasika. into the holy place. Talk to the where Lord. His mercy hovers near. Media tilkom biex baxxu daqsxejn. I'm running. Sobra katila varado See koturus. where Jesus is calling. He said His grace will cover me. His blood will flow I'm going to say this prayer right now tonight. It will provide the healing. I'm running to I want you to say this prayer with me. Għajdu di talba ma'alkom rajja. I'm running Missi Adis. mercy seat. Irrit in-nar tijak mulej. Irrit in-nar tal-Ispiritu Santu jaqbad fija. Għamel minni mulej fjamma tan-nar għaddis tijak. Father, I come to you. I ask you, let your fire burn in me. I don't want to justify any wrong. They never come true. I want to burn with fire for you. Of mercy for you. Jesus, He said that you reign could come supremely in my to His life. presence Gesù regna mod suprem ħajti. into the holy place where His mercy hovers near. I confess you as my Lord, my Savior. Come running. Starrek mulej bħala mulej s-sanna għadijaj. To the mercy seat where Jesus Brothers and sisters, what would you do if you saw people going to His grace will be our Xieġi covering. li kullara għanna fil-iftaħ għadijaj jgħalik turrulis. Provide the healing. Come running to the mercy Our heart cannot seat. believe. He said that I could come Our heart cannot remain the same. presence without fear. God is purifying His blood. Holy place where His Allah, mercy Allah might be hovers near. I'm running. So make sure that you are. God does not want to destroy His own church. Those of you who are praying, Bashir, so karata mishiki. Those of you who are desiring to be filled with the fire of the Holy Spirit right now, say this prayer with me. Għajdu di talba mi għindok kolla l-intom tidu nar talla jinżel fuq. Illu ġessu għammidni b'nar ġdid għaddis tijak. Jesus, baptize me with fresh
fire that comes from you, Lord. I'm asking you this from my heart. نطلب دين من عندك ولا من قلبي. Jesus, today let the fires of Pentecost come upon my life. I believe you're preparing something big, Lord, and I want to be part of it. نمن مولى لي أنت تبربر حاجة كبيرة وينارد نكون part منها. Don't skip me, Lord. That business. I bless those who have hurt me, insulted me, falsely accused me, sinned against me. I bless them and I forgive them. امبارك مولاي نغفر من قلبي لدوك اللي وجعوني انسلتوني خدوها كونتر دياي دوك اللي اكوزوني فالس مولاي حمجوني نغفر لهم امباركهم مولاي يسوع نار اديستا اسبرتو سانتو اعمل دوك اللي حتى اكتر ما يستعمل. Holy fire of God, do what no one else can do. Do what you alone can do. Holy fire. Abba Father, thank you for your love that burns for us. Grazie Spirito Santo. Jesus, in the mighty name of Jesus, those of you who are hungering for the fire of God right now, may the fire of God come upon you right now mightily. Fisem, Jesu Christo, in the name of Jesus. Fire, 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 fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. For YouTube or Facebook. God bless you. God bless you. Those of you on Facebook and YouTube, God bless you. We'll see you here tomorrow morning. Those of you who are praying right now at the altar, remain here. Continue to desire, hunger, and see God. If not for you, also for many others like us. Thank you, Holy Spirit, fire of God.